Reka nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikiye Ubumenyi TV, aho uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Amakuru y'uyu munsi aribanda ku baperezida bayoboye u Rwanda kuva rwaba repubulika kugeza uyu munsi. Ese waba wari uzi abaperezida bayoboye u Rwanda kuva rwaba repubulika? Ese waba wari uzi u Rwanda rw'imisozi igihumbi? Nawe ihere u Rwanda tatse ibyiza nyaburanga. Rero mugiye kubana n'Imana ya Felix, nubona aya makuru agize icyo agufasha ukande subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo nawe aya makuru ajye kugereraho igihe. Nawe wakanze subscribe, iyi video niyo tuyikoreye. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho amakuru arebana n'abaperezida bayoboye u Rwanda kuva rwaba Republic kugeza uyu munsi, n'uburyo bagiye basimburanwa ndetse n'igihe bagiye bamara ku buyobozi. Ndabashimiye rero mwebwe tugiye kubana muri aya makuru uyu munsi. Mugiye kubana n'Imana ya Felix, mureke dutangire. Umuperezida wa mbere wayoboye Republic waciye agahigo akayobora leta y'u Rwanda ni Mbonyumutwa Dominique, aho yayoboye guhera tariki 28 z'ukwezi kwa mbere 1961. Uyu muperezida yavuye ku buyobozi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1961, aho uyu muperezida akaba yarayoboye amezi 10. Uyu muperezida yaje gusimburwa na Kayibanda Gerigori, aho Kayibanda Gerigori yayoboye imyaka 12. Kayibanda Gerigori yayoboye guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 1961. Kayibanda Gerigori yaje kuva ku butegetsi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 1973, aho uyu muperezida yavuyeho atewe kudeta na Habyarimana Juvenal. Habyarimana Juvenal ariwe muperezida wa gatatu yaje kuyobora ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 1973, arangiza cyangwa asoza manda yiwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 1994, asimbuwe na Sindikubwabo Theodore. Sindikubwabo Theodore niwe muperezida w'u Rwanda wayoboye igihe gitoya, ari we yayoboye igihe cy'amezi 3. Yayoboye kuva ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 1994, ava ku butegetsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 1994. Uyu muperezida yaje gusimburwa na Pasiteri Bizimungu, aho Pasiteri Bizimungu yayoboye imyaka 6 nyuma y'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Pasiteri Bizimungu yatangiye kuyobora ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 1994, ava ku buyobozi kuri 23 z'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2000. Yasimbuwe na Nyakubahwa Paul Kagame, ari we akiyoboye n'uyu munsi. Nyakubahwa Paul Kagame yayoboye imyaka 3 y'inzibacyuho, yayitangiye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2000, ava ku buyobozi bw'inzibacyuho ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2003. Aribwo abaturage bamugiriye icyizere atorwa manda ya mbere y'imyaka 7. Iyo manda yayitangiye mu mwaka wa 2003, ayirangiza mu mwaka wa 2010. Abaturage bakomye mu masi bose afite kaci. Bongeye kumuha manda ya kabiri,
ariyo yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ayirangiza 2017. Abaturage ntibarangije, barishimye cyane kubera imiyoborere myiza ya nyakubahwa Paul Kagame, aribwo bahinduye itegeko nshinga bamuha manda ya gatatu. Manda ya gatatu yayiyoboye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ayirangiza mu mwaka w'ibihumbi 2024, aribwo abaturage bongeye kumuha icyizere bongera kumutora, ariyo manda arimo ayobora uyu munsi tuvugana nonaha. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame nagubwe neza kandi atuyobore kuko arabikwiye. Mureke dusubikire amakuru yacu naho ubutaha. Murakoze.